Parker. O, cyffyriad gwael, rhaid y bel I ffwrdd I Ryan Wade. Borelli. Ydy o'n mynd ei hun efallai yn mynd ei hun. I be'r postyn ymdrech dda gan Luke Borelli. Cornel I Aberystwyth, Ashley Young a hi. O'r gwynt yn chwarae hafog ar bel, ond ydy Carl Jones yn unlla a Declan Walker yn penio ar dor rwyd. Wel, Kemp roi pryd o dafod i'w gol geidwad. Walker ella dylse bod wedi gwneud y well. Jones ymhell bell o'i gol yn unlla'n agos i'r bel, ond Walker yn methu manteisio. Tafliad Lewis. Edwards. Walcott yn penio'n glir yn ôl I Edwards. Fairhurst yn ceisio troi Jack Kenny. Parker! Neb yn ei farcio wrth y postyn bella. Prestatyn ar y blaen ar ôl 7 munud yn unig. Parker yn dathlu'n berffaith I roi tîm Neil Gibson ar y blaen. Aberystwyth yn chwilio'n ffordd nôl fewn i'r gêm. Wade ar draws y cwrt Cosby angen cymorth. Matthew Jones yn croesi Owen. O, Carl Jones yn ei gwylio hi'r holl ffordd. Cic rydd I Aberystwyth, Declan Walker i'w chymryd ti. Hobson, o'n taro'r postyn. Prestatyn yn rhyw hanner clirio. Aberystwyth yn ceisio cadw'r meddiant a'r momentum I fynd. Wade sydd ar bel. Young yn croesi tuag at Hobson unwaith eto'n ceisio troi Fairhurst. Amddiffyn da gan yr amddiffynwr canol y tro yma. Ond Hobson yn agos. Tafliad gan Lewis. Y gwynt yn gryf dal y bel. Young I Wade, Melvin, Hobson, Borelli, Matthew Jones yn y tu allan iddo fo. Arbediad da gan Carl Jones yn y gol I Prestatyn. Faint o gyfleoedd mae tîm Nef Powell di wastraffu. Borelli I Jones, arbediad da gan y gol geidwad. Parker ar ben ei hun, fel am barhau ei rediad. I Mar o'r cyffyrddiad yn ôl I Parker. O, mi nath o bob dim yn iawn. Ond yr ergyd yn rhy uchel cyfle I Parker. Ddyblu mantais Prestatyn a sgorio I ail o'r pnawn. Mar yn cydweithio'n hyfryd, ond yr ergyd yn rhy uchel. Wade I Melvin. Melvin o drwodd I Ryan Wade. Arbediad da eto gan Carl Jones yn cadw Prestatyn ar y blaen. Cyd chwarae hyfryd unwaith eto rhwng Melvin a Wade. Arbediad Jones. Cic rydd I Prestatyn sted, ond mae'n ni'n gwael, ond cyfle arall I roed y bel I fewn i'r cwrt Cosby. Ben Mar sydd â hi. Fairhurst. Yn drech dda gan Fairhurst. Wel, Prestatyn yn mynnu mai cic gornel ydi, ond Fairhurst gafodd y cyffyrddiad ola. Owen, 19 munud I fynd. Aberystwyth yn chwilio'n ffordd nôl fewn i'r gêm. Hayes yn disgyn. Owen ar draws I Young. Oddi ar Jones. Owen! Yn dod ag Aberystwyth yn gyfartal a hynny'n heiddiannol. Gol gynta'r tymor I John Owen. Fo wnaeth y gwaith caled I gyd lawr y chwith yn ei sgwario hi nôl I Ashley Young. Dylsa bod Jones wedi gwneud y well, ond mae Aberystwyth yn gyfartal. Cic gornel Ashley Young. A mae'r bel ar hydd Walker! Ac o fewn 2 funud, mae'r gêm wedi cael ei throi ben I weired. 2 gol mewn 2 gêm I Declan Walker. Ac o bosib hwnna fydd y pwysica I sicrhau'r pwyntiau. We were good, weren't we? You know, difficult conditions for both sides. I think they both deserve a lot of credit. You know, even Prestatyn, we had the win first half, and we could have got a couple of goals. You know, but we went in 1-0 down. But I always felt we had that bit of quality, especially against the win second half to create chances, and so it proved. You know, the lads they got it down and played some really good stuff, and over the 90 minutes we probably deserved to win that game. Well, first off, we did really well against the wind, but our game plan second half, we didn't apply it well enough.
and unfortunately that's the result we've gained from that. Y perfformiad bod yna misoedd dwytha mae jyst chydig gweld ar y score sheets efo. Ond mae yna mwy o trefn yn y tîm ond dwi'n meddwl mae pawb gweld cryfdar ni sy'n eto blaen wedyn jyst gorau stopio roed golau gwirion i ffwrdd ond mae bob dim da at ei gilydd ar funud felly pawb yn hapus. In the last few weeks, everyone's been saying how much you've turned the corner. Is that, do you agree with that, or do you think it's... Well, you know, from the start of the season, the boys have worked hard. We haven't had the best of luck, but as you say, over the season it evens itself out. But you know, we're getting the right type of players in and play the right type of football we want to play. When to you know, knock it up to the big fellas and when to get it down and try and play. So it's all coming together. But as you say, we've still got a lot of hard work. It's only our second win, so we're not getting carried away with it. And we've got a big game against Kevin Druids next Friday now.